ɓe wi ñande goo Jibrilu arno ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓawo nde yumma men Khadija feƴƴini tawi waɗari yontere. Hadha qawlu ba'di ulama fi munasaba al hadis. ɓe wi ɓawo nde Khadija feƴƴini en yiya yeeso ɗo joni ɓe hollay en eɗen andi kadi be ɗum waɗa si wondanɗo may nafa maayi accima a sunoto feere wo ala a ɓittoto. Si wondanɗo ma e lorra e tampere maayi hay sa wowlari kono a wewlay sabu ɓernde ma ɓuttay. ɗum ɗon kan no anda. Joni noon nelaɗo ɓe wonduno e suno sabu yumma Khadija moƴƴa hay hakkunde maɓɓe sonnaɓe ɓe ƴettunoɓen wonde konguɗi nawligo arayno e yumma meɗen Aisha e yumma meɗen Sauda sabu ko nelaɗo mantayno ko yumma Khadija tawi ɓe fatike. Mi anda diraya sellugol hadis on kam mi joɗi ɗo kono kan joli wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam li iksarihi min qawlihi innaha kanat wa kanat gharat ummuna Aisha radiyallahu anha sabu ko nelaɗo hewuno makugol kon Khadija woni no wonino ñande go nene men Aisha ɓe nawluno e ɓe yewtida e nelaɗo ɓe ni ɗon ɗuɗɗina onon innaha kanat Khadija wonno ene kon ɗum heɓi yo mawɓe Allah wattitani on Khadija jiwo keccowa min Aisha on tuma nelaɗo maki naam ko non woniri Allah wattitanilan wa maɗa as-siddiqa bintu siddiq gonguɗo ɓi gonguɗo kono non inna Khadijata la khairat Khadija o hari ko moƴƴereji wonannolan ko ɗum waɗi ɓawo ɓe sifanike nene Aisha ko ɓe feƴƴini fewndo islamu fuɗɗi nene Khadija meɗari hande kadi landitade fi nene Aisha meɗari hande kadi fodde gurdan landitagol fi ɓural yumma men Khadija e joni tuno ɓe ngal teddungal sabu ko fewndo satti ngaɗi nene Khadija woni sonnajo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewndo tawi ɓe ala goɗɗum wiyede maɓɓe ko anulaɗo ma annabajo hiɓe wondi ɓittendeji ko janguɗen ɓawo ɗo kon fof ka takrijaji yawtuɗi ɗo fop ko kamɓe nene Khadija naɓiɗi o gandi oɗo sonnajo ɓe laayi jitude ka e ɓure hebbinangol ɓe suudu ɓiɓɓe maɓɓe jeeɗɗo ɓen fuu ko nene Khadija woni ko jibini ɓe. Joni non on suno ɗon Jibril ari ɓe ko ɗum woni qala Jibrilun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Jibril wiyani nelaɗo hadihi Khadijatu o mo yiwɗa ɗo arima ɗo e ngol koyɗol ko Khadija ni atatka o arima fa idha hiya atatka si o artoyima kadi e koyɗol fa agriha salama min rabbiha wa minni ara yottin salminago joma ma e makko yottina salminago am min Jibril e makko kongol janam ni ka ɓural molanangal ni ñande Khadija artuma e koyɗol wo hara yeetomo Allah no hiwromo yeetomo kadi min Jibril miɗo salminamo teddungal molnangal ka hadis muttafaqun alayhi hadis mo Bukhari e Muslim filli nde yi'uɗa Khadija wo yeetomo Allah no hiwromo yeetomo min Jibril kadi miɗo salminamo jib moƴƴuki no moƴƴi turki Allah waɗe moƴƴuɓe joni feƴƴu yeeso tagrid capanɗe jeeɗiɗi e go'o ɗiɗaɓo awa mahi tagrid capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗaɓo hazina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala wafati ammihi abi talibin wa zawjatihi khadijata radiyallahu anha wa lam yathbut annahu sallallahu alayhi wa sallam samma hadha al-aama bi aami al-huzni. Tayyib ka gayni tagol oɗo tagrid himmuɗo fi fatagol yumma meɗen Khadija ɓe wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo suni no moƴƴa ala wafati ammihi fatagol bappa maɓɓe Abi Talib ɗum suninnoɓe en fof len sikkitaki ɗum wonduɗo e nafa womayde mum suninayi wa zawjatihi e ɓengu maɓɓe kadi Khadijata ko fati kon ɗiɗo tawtidiri sabu matat bada wafati ammihi Abu Talib feƴƴinne ɓari yumma men Khadija kadi feƴƴini jokkodiri woni tun walam yasbut tabitari e bindi ko selli annahu sallallahu alaihi wasallam wonde nelaɗo sammal ama bi amil huzni ɓawo nene Khadija e Abu Talib ko hitande wotere ɓe feƴƴini
woɓɓe no wi wonde nelaɗo innuno nden hitande amul husni, ko ɗum waɗi ha sakkitoru nga no wodi ɗaɓɓitaynoɓe wano fewndo dawla fatimiya on, o dawla shi'a fewndo ɓe wonno Libi, ɓe wonti sengo Égypte, ko wiyete arabu berbere on kon ɗo Tunisie Algérie, hari kamɓe ɓe ɗaɓɓitayno nde ɗo hitande ɓe feeta nde hitande ɗo ɓe suɓo ñallal ɓe inna nde yawmul husni min amil husni. Mi anda joni si tawi feeto ngon no mari doole ka maɓɓe, kono nelaɗo tabitari lam yasbut, tabitari annahu sallallahu alaihi wasallam si tawi wonde nelaɗo samma hadal ama ɓe wiwno nde ɗo hitande bi amil husni, hitande suno tabitari woni ɓe sunike e nder hitande nden, sabu wondanɓe ɓe nafa ɗiɗo fatike e nder nden hitande. haysi ko ñalɗi hanka goɗɗo yejjitata mayɗo mum ɗon kono ɓe sunino, kono wigol ɓe inni nden ɗon hitande suno han tawa ɗum yo mandine, si nden hitande ari julɓe ɓe suno e mayre, ɗum ɗon kan sellari e maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam. wasil. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها تغير جبان جيغو تتي. أقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول زوجة عقد عليها بعد خديجة رضي الله عنها. طيب تغيير جبان جي تتبون ko fi resugol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yumma meɗen Aisha, ngandi ɗum ko waɗi ko ɓawo yumma meɗen Khadija. Ko on woni ko selli kon, yumma Khadija ɓe sini daari e sonnajo ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, jombede sonnaɓe nelaɗo ɓen ko ɓawo fatagol maɓɓe. ɗo ngandi ɓe wiyay ka pular ma ka haala, si sofer jon naɓi vitesse ha on ɗo ronki o naada e goɗɗo ka buyi o yi'ay moko baɓe ara ko sonnajo goto ɓe jogi ara fo no ngalɗi ɓe kan ɓe hulu o sonnajo ka ko won ɗum o ɓengu e talata, ɓengu e alarba, peera talata, alarba alkamsa, yontere ɓe on tigi no peeri ko hasi ko ngaray peeraɓe ɓen no mankini buyi. No wodi sonnaɓe ko ɓe ɓe budinay gorko, si ɓe naati e galle sonnajo gorko ngaray deƴƴi e jombi jombi, sabu hon ɗum no e nder jombi jombi on ɗaɓɓere solution ka, ɗaɓɓere ɓuttu ɓernde, ɗaɓɓere ballo ko wallito ɗum. Si tawi noon heɓike a sikkay on tigi o nana e musdangal no en amene gon ɗon jattime ngade ngamen gon ko ñamminimo tentinisi komo telimile ɓay ko ɓe ɓuri welde toyde ɓena ɓe ñamminay goɗɗo, anda ɓen wawi jogade goɗɗo. Wallahi lazim min komi jindi kon e nder lagine mi yaari yimɓe moƴƴuɓe moƴƴamɓe koɗo arɗo ka mum ha hewti yimɓe telimile ɓen, mi anda si ɗon gongini lange ɗum on yaari ka bange dow memen komin hayloto kon komin jindata kon, sa ko telimine tun yarata yontere waɗa lewru hara anda waɗi lewru, wona noon mantugol ɓe fi ɓeydanede hay extérieur ko noon ɓe way ka hiɓe andira o jikku ɗon, so ɓe weli sabodirde sabo on ɗum e hino sonnajo on min hokkima, e hino min watti sadagon, e hino leydi ndin, ta kadi sonnajo on kadi no finani wondigal, si goɗɗo heɓi ɗum ko on ɗum nattatamo kamum on ɗon nangike e yontuma no wiye julɓe fof ko julɓe faami. Donc moƴƴuki nene Khadija nawlirano, Allah andi toon gundo on kono enen yiɗen hoddira hon ɗum moƴƴuki wondigal ngal. Jon noon ɓe wi zawaju rasuli sallallahu alaihi wasallam, resugol nelaɗo Allah bi Aisha radiyallahu anha, yumma men Aisha. ɗum akada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo humani yumma men Aisha ala Aishata wa hiya bintu 6 sinin. ɓe wi humugol dewgal ngal bi mana jaɓugol ko ɓe okka kon nene Khadija, ɗum har nene Khadija no nene Aisha eɓe mari duuɓi 6 bada wafati Khadijata, ɓawo fatagol yumma men Khadija. Fa kanat awwala zawjatin, ɓe wi ko Aisha woni arande sonnajo ɓengu akada alayha bada Khadijata, ɓawo fatagol yumma meɗen Khadija. Kono ka haala ɗo ko yewtere wonde ka Bukhari e Muslim on ɗen nande ɗo, iɗen jannale iɗen hooli sabu naniraɓe ɓen ko anduɓe diina atto meɗen. Imam Ibn Hajar al Asqalani
alayhi rahmatullah ɓe maki kullu hadithin ذكره البخاري أو إمام مسلم فمن باب الصحاح يؤد. كلا حديث مو إمام بخاري في اللي كصحيح مامو مسلم في اللي كسلو دي مكو on حديث دونك كسلو دي كونتتي. ابن حجر إن ko adi ɓe kurkanade sunna kurkano gandal sunna gandal hadis. Imamu Nawawi en no yewti fi sifa ɗum. Cheikh Albani en no arti e fewno zamanu meɗen watti ɗon wonde si hadise ari ka Bukhari e Muslim ko selluɗo kono e hino ɗo probléme eɗon andi hay Qur'ana buyno janga ƴeeɗen woliraɗe kono hara fiɗon o sella. Hadiseje ɗen kadi no ara ka firo probléme o yalta ɗon ma ko wiyete taqdim e ta'khir kon joni hara hadis on no arti no janti ko sakkiti e haala attori ɗum tawa noon an si a firay koko sakkiti kon attorta. Mi jonnuno misal ka darsu meɗen tafsiru ka sabbi hisma rabbikal ala sanuqri'uka fala tansa wi'uɗen aya on si a wi'imo tun sanuqri'uka armande men janne fala tansa a yejjitata illa ma sha Allahu sina konko Allah muyi ɗo be yetoɗa jama on ko ɗum Allah janni nelaɗo ɓe yejjiti ka a hollay jama on ko ɗum nelaɗo yejjiti tentini e o alamul kalam ɗo sayi haala andi nous sommes dans un monde advocatif hande ko haala yimɓe ɓe no wawi haala a wolay tum ɓe prépare landal tentini ɓe faala kama ɓen ɗa andi si ko yiɗuɓe ma wonde a mubbay on ɓe ɗon ka famude on faami kono ɓe faala kama ɓe ngara ene jogii tum bikkum no yutiri ɓaawo ma ka mortira o ɓe mandina ka zubab kasirun minan nasi mislu zubab yura'i bi aynayhi jurhal musab heewi e yimɓe ɓe ngande no wawa cooƴi no jokki yimɓe ɓen no ayniti barmewe koy ko ɗum waɗi hande wolugol ngol ko be on tigi ñoro o muñño ñororoɗa dalil muññoɗa ɓay a daɗata jon non ɗe hadiseje karama ko ɓe heewɓe yaaruɓe ka masadiru tarihiya wano nde deftere wiyetende alkamilu tarihu dimashka siyaru alami nubala tarihu tabari albidayatu wannihaya tarihu bagdad e nde wiyetende wafayat al ayan defte jane ɗeɗo ko mujalladuji capanɗe defte wano siyaru alami nubala nde mi jogi nden min ko mujallad 23 albidayatu wannihaya nde mi jogi nden ko mujallad 14 deftere o ngani ɗeɗo na defte sama kalaje ka no windi nder ton no selliken wonde oɗo asma'u binte abi bakrin yumma min yumma asma ɗum woni yumma abdullah ibn zubair ibn al awwam geɗal seydina aboubacre on himo hecciri nene aicha duuɓi 10 e wonde kadi kanko asma'u ko jibina ko duuɓi 27 aɗo firgu himo hecciri aicha duuɓi 10 o jibina duuɓi 27 aɗo firgu joni noon si ɗum ɓannidirama ko on ɗum tawoyte ko wonde duuɓi 6 nelaɗo e seydina aboubacre ɓe waddi fi aicha kono jombugol nelaɗo yumma men aicha ko hari mo mari duuɓi 16 en famodiri ko duuɓi 16 woni ko ɓe jombirimo honnugol mo ngol ka suudu ko duuɓi 28 ko ɗum yaltoyta on faami kono ko honɗum wona ɗen waajorede ko honɗum wonɗen waajorde ko wonde ɓe humannomo komo duuɓi 6 ɓe honnimo e suudu duuɓi 8 si kan haala ɗon fuutiken ka yani e nowru gaño ko honɗum o wiyata ko wonde oɗo annabajo o jonnitari fayɓe haqqe maɓɓe ka debbo mo duuɓi 8 no honno en wiya fewndo ɗo si tawi ko ɓe rewɓe men ɗo comparuɗe wawa wonde duuɓi 8 o ko minere ñawete ka wona hay o bikra oɗo ko tifla wiyete tifla ko bobo mum donc e joni noon hadiseje ɗen no addiri ƴiyeɗen noon koko fawi kon e 6 on e ko fawi kon e 8 woni alaka ƴiyal en famodiri o wimana 16 woni ko ɓe resiri yumma meɗen aicha ɓe honni ɓe suudu ko ɓe 28 ɓe faati ko ɓe fatoto ɓe acci aicha nawyari ɓe maki feccere gandal dina kanko e yumma meɗen aicha woni sa wopi yarugol ɗon ko kara han ronkat eni pirti ɗin ko heewi kon ko fallodiri kon falla yon tigi en famodiri aray nin ɓe wi nelaɗo sa sallam
ko nene meɗen Aisha woni ko ɓe adi humande dewgal ɓawo fatagol yumma meɗen Khadija. zawaju rasuli bi saudata woni ko hikki ɗon kon. ɓe wi aqada rasulullahi sa sallam ala saudata binti zam'ata radiyallahu anha wa hiya awwalu imra'atin dakhala biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da khadijata radiyallahu anha. Ngandi oɗo tagrir capanɗe jeɗɗi nayaɓo ko resugol nelaɗo Allah on yumma meɗen sauda. Yumma meɗen saudatu bintu zam'ata, ben maɓɓe ko zam'a wiyete, yo Allah wele ɓe maki wa hiya awwalu imra'atin, ko ɗo woni sonnajo arano dakhala biha rasul sallam mo nelaɗo naddodagol ko wondugol e nder suudu dewgal. Ko ɗo ɓe adi naddodude e suudu ba'da khadijata ɓawo yumma meɗen khadija. Holli on ɗum ɓe jombino Aisha kono jakari ɓe honnari mo hoɗande dewgal. Mafhum? Sabu saudata ko jomba ko ɓawo yumma meɗen Aisha, ko Aisha ɓe adi resude ɓawo fatagol nene khadija. Ko saudatu ɓe adi honnude no sonnaje honnirte no aɓe mana ɓe kafida rendigo e muɗum radiyallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam. Fidahu abi wa ummi, sottari maɓɓe ko yummange ben an. On faami ko wonde yewtirde ɗum ko ɓay kono jangede, sina ɗum karamatu rasuli sa sallam ɗum ko la lisana yatadakhalu fihi illa fa huwa yukta'u. ɗengal natata e mum sina rengal woni taƴangal, kono ɓay kono famora. Nelaɗo honnugol maɓɓe yumma meɗen saudatu woni adande honnede sonnajo e suudu dewgal ɓawo khadija. Tayle yumma Aisha no ɗon holli wonde jakari ɓe yettimo kono ɓe honnari mo. Andi Salmanu Rushdi o winduɗo les versets sataniques ɓayona diga islam ko ɗe hadiseje o junniti o wuuli hoore nelaɗo ko wuuli, kono karama ko ɓe yutiri ɓawo firtiri gotunge ɗiɗi. Ha joni yimɓe no humi ɓe ƴetta ƴeɗen ɓe ronkade faminade famo bongo ɓe wola e hoore nelaɗo on. Ɗano ɓe inna Muhammad ko taƴaynoɗo juuɗe ko rajmaynoɗo yimɓe, ko jelo nelaɗo rajmi. Aya on ngari fi rajmugol, ñawore nde ngari fi rajmugol jombuɗo e jombaɗo si waɗi zina ko goto pet rajma fewdo nelaɗo. ɗulle on kadi waro ɗaɓɓi rajmede nden fi yo laaɓu. Sindo fankuno suuɗiti toon nelaɗo ɗaɓɓitaytano mo. En faami alhamidiyya, qissatul ghamidiyya. Donc dina kanko dina yurmede wa makka ala haray e mandinay ɗum ɗon in faradat saudatu radiyallahu anha bin nabi sallallahu alaihi wasallam salasa sanawatin takriban. Yumma meɗen saudatu weddoduno e nelaɗo duuɓi tati ado ɓe arde e yumma men Aisha. O weddoduno e nelaɗo duuɓi tati ko ɗum waɗi ɓe wi wa kanat min ashaddi nnasi tamassukan bi amri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ɓe wi yumma meɗen saudatu no jeeya e ɓurɗo tiiɗude e yimɓe ɓen jogitagol fiyake nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Sabu on ɗum o weddodi e maɓɓe duuɓi tati emo wondi e maɓɓe fi nelaɗo on kan emo jeeya e ɓurɓe andude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ni karama koɓe no ɗaɓɓiti e nder sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓurnoɓe nandude nelaɗo mbaadi kono Mus'ab ibn Umayr. Ɓe wi hari so hucci nelaɗo hucci a jiɓoto ko homboni Muhammad. Ko ɗum waɗi ɓay o warama ñande Uhud sahabaɓe sikkuno ko nelaɗo wara hakke ko ɓe nandi. Yiwɗo mo ko waali wo sikkay ko nelaɗo. Wano Fatima, yumma Fatima ɓe wi'i wo ko ɓuri nandude nelaɗo haala. Si nelaɗo maaki on tigi wuli ko ha e Fatima ɓengu Sayyidina Ali. Faami ɓe naka jikkuji ko ɓura yirede jikkuji nelaɗo ɗin ka mofte ko Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar typique no nelaɗo gerdayno non kanko o wawno kopiyugol ɓe ko heewi. Donc yimɓe ɓen no jogii sifade ɓure oɗo yumma meɗen saudatu ko kamɓe ɓuri tiiɗude yimɓe ɓen fuu e jogitagol yamirore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Sabu hon ɗum neɓidugol e maɓɓe ngol ɓe wedduduno e maɓɓe duuɓi tati si ɓe hettodi e Aisha yumma meɗen Aisha ɓe wattoy noon kadi wattanoɓe ɓawo ɗon. Sonnaɓe nelaɗo ɓen ridwanullahi alayhinna ɓe jogii ɓure e tedduɗe molanaɗe e dow meɗen. Sabu Qur'ana wiɓe ko ɓe neniraɓe meɗen wa azwajuhu ummahatuhum. Ko ɗum waɗi luttunoɓe wurude maɓɓe ɓawo nelaɗo ɓe fuu hay goto jombaka, sabu goɗɗo jombata neni mum. Allah le wi ko ɓe neniraɓe moɗon. Ko ɓe kawtal ɓe meɗen ɗa janɗinta e hakkunde nene Aisha Sayyidina Ali kon koko alyahuda ɓen faala kon tigi ɓe janɗini ɗon.
yettugol fitna ko julɓe ɓen jarribona kon janɗina ta kadi ko kamɓe sabayyankoɓe ɓen moƴƴini ɗin piiji ɗin haalaji naɓa artira nelaɗo on tawo won wahayi no arde mum fatike ɓe yaha kuufa ɓe yetoyo saydina aliya goɗɗum ɓe ara madina ɓe yeto sahaba ɓe goɗɗum ɓe yaha makka ɓe yewta nene aicha goɗɗum ɓe waɗi naɓa artira ha julɓe ɓe yiɗi tummodirgol anda hihi ɗi haalaji siko ɗi gonga yiidugol maɓɓe tawi mo be pompama ɗum waɗi sabu ɗi hareji ɗi nan ton e almami maliki maki ko tawi naɓu ɗengal men e konko doguno hakkudeji maɓɓe sabu ɓe fof ƴiiƴe maɓɓe ɗen ko tedduɗe fi maɓɓe on ko nunɗuɓe ko seeditanaɓe malal kadi ka Allah tabaraka wa taala donc enen en ala ko marɗen ko ƴetten e maɓɓe koko duwa ñentinede kon ko ɓe moƴƴiniri dina kon amma ko tata iblisa sowosini hakkudeji maɓɓe fayireji waɗi lurre waɗi hakkudeji maɓɓe sen ƴetti lurral ngal est ce que aray ɗum ko dina ƴettuɗen arayna dina ko ƴetteten e maɓɓe koko ɓe sunnini kon jogito ɗon inchallah on tigi hisay saydna ali ay hoore mum kuufa o ƴawi ka towiti o yamiri nene aicha o ƴaw ka towi o maki hadihi aishatu zawjatu rasulillahi sa sallam ummil muminina e hino ɗo aicha sonna nelaɗo allah on yumma kala gomɗinɗo ko ɗum waɗi ɓaawo goɗɗo yeetike nene aicha wonde goɗɗo no yennudema nene aicha maki wiyanɗamo hon ɗum o wi mi yeetike mo wonde ko a yumma gomɗinɓe ɓen nene aicha maki o jaabi hon ɗum o wi on dugula wi na a yumma makko kanko nene aicha maki go gonga makko lastu umman illa lil muminina mi wonari nene sina gomɗinɓe ɓen yani laysa bi mumin huwa sindo ko gomɗinɗo ɗum o jaɓayno ka ɓay noon na o gomɗinɗo mo mari gonga nami nene makko donc ɓe jaabori noon ɓe jaabori gandal ɓe waynodiri ko sonnajo mo Allah okkuno gandal kala lootiɗo janaba looti longal ko e gandal nene aicha woni ko ƴoogi longal ngal kamɓe tindini mofte ɗen no longal lotorte hadiseje ɗen no wooda nelaɗo mako no feccere gandal mofte ɗen no e maɓɓe ɓe landano kadi hombo ɓe ɓuri yidde e windere nden ɓawo tawi nene khadija fatike ɓe maki ko aicha amr bunil as landi ɗon o watti kadi hombo ɓe maki abou ha ɗum ko ben makko janguɗen ka defte si fi nelaɗo jantama tun si feƴƴete ɗon ko aboubacre hikkotoɗon ka ɓayi buye meɗen mi anda joni so tawi buyno mandi kono buyno janguno muhibi ka no jangede kadi kam sayyidin fi hamanutun bi sayyidin wa hasbuka bi siddiqi tilwa muhammadin wa bi sayyidil faruqi hasbi bihin qadin donc no woniri nder ton tartibe ni si wi nelaɗo ko aboubacre si wi aboubacre ko oumar si wi oumar ko ousmane si wi ousmane ko ali on tuma no gartana sahabaɓe heddiɓe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin